Sok jam 2 haminan di sok peparan di opus panigurun ima dinanghot mangguringari damang sisa rumatuo asan giat sahat tangi yang nami pangilun nami tuamat tadi bata cuma lupa cuamang alu-aluhon tuamat tadi bata situ disada baik nama Kabangiluan namin tuamat tali batamar kitiw-tiw na nyamni jangan nunga dia dulu ko alu-alu masuk musay tuamat taraja inat tasoriparan na dia nalulu mauli ate ma namalo namin nunga di pasatot alu-alu namin alu-alu masuk musay tuak karaja naro jadi mau lihat tema raja nami nama lo nami nunggu di pasar to selu nunggu di kau marketing itu udah nggak nunggu dulu nami tomat tadi bata asa pukau nami mau lo nami di mana goton di nama buat tuan dulu nami hamil asa hata kita tua nama dok siajur mula topa baik maju gudang mula los padu mau gudang sopa baik nami gudang mula-mula los di padu buhor dulu gudang sompa biasa lihat pangdarian lihat parhorasa dihamil pinopar di dalam sisa rumah tua nang jumolo mangguling ayon asal gabi dibuat na hotor-hotor di batikot di talo lihat ane pinopar di dalam mangguling ayon asal bayi maju gudang lihat na ano naman